Alliance Fleuve Congo, abantu baturiye province zituriye aka karere ka hakuno y'uruzi rwa Congo, ari muri yo alliance mvuze yaba ama province yose Kinshasa yatejemwo umutekano muke, bisaba ko bibohora bakava ku bibazo bya Kinshasa gukomeza kubatezamwo intambara z'amoko bihereye nani Haut-Uele. Haut-Uele akaba ari province ifite amabuye y'agaciro menshi cyane, hariyo zahabu, hariyo diama, hariyo tourmaline, hariyo habonekayo petrole muri nuza muri Haut-Uele, hakabonekayo manganese, hakabonekayo minere bita plombe na zinc. Alors ifite abaturage bangana na miliyoni imwe n'ibihumbi 920,867, ikaba ifite kilometre kare ibihumbi 89,683. Nibwo buso bwa Haut-Uele. Ni province ifitanye umupaka na Sudani y'Epfo, ifitanye presque na Sudani y'Epfo yose. Hakaba hari agace gato ahantu waca ariko uturutse muri Uganda, ariko byagusaba guca muri territoire ya Aru kugira ngo ugere muri Haut-Uele, ariko bafitanye contact hafi na Uganda, ariko igice kinini cyose cya Haut-Uele gifatanye na Sudani y'Epfo. Alors province ya kabiri muri Alliance Fleuve Congo ni province ya Chopo, ariyo ifite chefuri ya Kisangani. Ifite abaturage miliyoni 2,614,630. Ikaba ifite ubuso bwa kilometre kare 199,567. Muri territoire ya Chopo hariyo kolta nyinshi cyane, hariyo zahabu nyinshi cyane, hariyo diama, hariyo cuivre, hariyo cobalt yerutse kuboneka yo dairi ifite tenere nyinshi cyane kurusha cobalt bakatanga, hariyo tourmaline, hakabayo minere bita wolfram, hakabayo na petrole na manganese. Bafite n'amashamba. Ikindi hano muri Haut-Uele hariyo parke ikomeye cyane yitwa Garamba, habamo intuza inyamaswa bita rhinoceros, inyamaswa igira ihembe rimwe imbere, habamo nizo bita rhinoceros blanc zitaboneka ku isi hara muri Garamba. Ni parke nziza cyane, ngeze no kuyisura hara muri Haut-Uele, kuko chef ya Haut-Uele hara ni hitwa Isiro. Hari abaturage beza cyane, bamwe bita bazande, abande bangwetu, n'abaturage beza cyane, ariko Kinshasa yazahaje ibita nabo ngo n'abasudani ngo ni n'abagande, donc nabo ni nk'abazaneti barwande kaka. Donc nicyo kibazo cya identité Kinshasa yumva ko abaturage bose bari mu province ya Est barabi bihugu by'abaturage. Donc utari umuruba, utari umukongo, utari umukatange wa Nord, donc ntibabumva kuri umukongomani 100%. Alors province ikurikiyeho ni Ituri, ifite abaturage miliyoni 6,500,000, ikaba ifite kilometre kare 65,658. Ituri ubutunzi buriyo ni naho hari iyo zahabu nyinshi cyane kurusha meme no muri Haut-Uele, ariko baravanze kuko filo ivuye muri Ituri niyo ijyana muri Haut-Uele. Ituri hakaba hariyo diama naho, hakaba hariyo tourmaline nayo, hakaba hariyo petrole nyinshi cyane, hakaba ari manganese, hakaba hariyo plombe na zinc. Muri Ituri ekonomi yabo yindi iri ku matungo, n'abatunzi cyane, bafite inka nyinshi cyane, hari ibikuyu byinshi uhereye hara muri ntuza muri territoire ya Irumu, ukava Irumu ukagenda Mambasa, ukagenda haraza Aru, hariya hose ni ibikuyu by'umutete. Hari inka nyinshi cyane zishobora kuba zaruta n'inka ziri muri Masisi, kuko bo ntibatera umicaca, ni inka haba umutete, byatsi bita umutete, kandi bizana amata menshi. Inka za hariya ziba ziguwe neza cyane. Ndi ekonomi ikomeye cyane yo muri Ituri, ariko kubera ikibazo cy'abarendu baguye n'aba bahema, ugasanga ibyo bintu bitajya mbere. Ubwo rero kaza province ya kane ni Nord Kivu, ifite abaturage miliyoni 10,200,000, ikaba ifite kilometre kare 59,483.
muri Nord Kivu hakaba harimo presque minere zose, ifite coltan, ifite lithium. Buriya Walikale hari lithium imaze kubonekayo nyinshi cyane, hariyo na étain, hakabayo na tungsten, hakabayo zahabu. Zahabu iri hariya na Bambo irahari, na hafi ya Kibirizi irahari. Zahabu umanutse arazayihura, ubwo Walikale yose ira migezi yose ya Walikale ni zahabu ibamo. Diama imaze kuboneka muri Nord Kivu aussi, hariya Walikale irahari. Akabonekayo casterite yo ni nyinshi cyane, gasegereti, Masisi yose presque ni gasegereti. Hakabonekaho na tourmaline haraza hafi ya za Kicanga, hafi ya za Ntuza za Bibwe na Ntuza. Tourmaline iriyo, bafite wolfram. Petrole irahari, ariko ntabwo yari yaboneka byo kugira ngo icukurwe. Ariko Ntuza Nord Kivu kuva hariya Bunagana buriya ukamanuka ukagenda Busanza, ukamanuka ukagenda Ishasha, ukazunguruka hariya Ntuza Bicumbi nyine, ukambuka muri iyo Ntuza Lake ya Rwicanzige bita ngo ni Lake Edouard, ukamanuka zamuka Grabeni yose, ukaza kuyigarukana ahitwa za Bukumbirwa, za Kateku, ukaza hariya za Kikuku, ukongera ugakubita hafi ya za Birambizo, ukazamuka Bishusha. Iyo ni block ikomeye cyane, harimo petrol ku buryo ishobora kubiruta na petrol yabiri muri Ituri na Ntuza. Kandi bamaze kuyipima, ngira ngo abantu bibuka mission Soko yigeze ikora mu karere, muri la parke ni petrol irimo gusa, kandi akaba ariyo base ya 5 ku isi igaburira andi mabase yo ku isi muri petrol iri mu karere ko muri Nord Kivu. Donc hari chaye ubu ni petrole na petrole kuva Bunagana, ukambuka za Tongo, ukazamuka za Bishusha, ukamanuka Ntuza za Birambizo, ukagenda za Gatsiro, ukagenda nyuma Kikuku Nyanzale, ugafata hakurya muri Sud Rubero, ukagenda muri Ntuza Valley ya Grabeni yose. Irani petrole na petrole ikomeye cyane, kandi akaba ari parmi amabase akomeye cyane yo muri Afrika afite petrole nyinshi. Donc Nord Kivu. Province ikurikiyeho ni Sud Kivu. Nord Kivu ikaba ifite na parke ya Virunga, na Chopo, na bagiye ifite parke ya Ntuza yabita Mayiko. Akaba harimo na Ntuza na ifatanye Mayiko ifashe kuri Ituri, ikafata no kuri Chopo. Akaba ariyo muri ngambo ya Ituri harimo Ntuza ira nyamaswa bita Okapi, ari iboneka Ntuza ku isi yose nzima, nta handi iboneka. Harimo n'izindi nyamaswa zisurwa, ku buryo ubukerarugendo bwakorerwa mu karere bwonyine muri aya maparke bushobora kujya bwakwinjiza nka miliyari nk'ebyiri ku mwaka, kuko hari inyamaswa zitaboneka ku isi. Navuze rhinoceros blanc iboneka hariya muri Garamba, hari Ntuza, hari ingagi ziri muri parke ya Virunga, hakaba hari za Okapi iboneka hariya muri Mayiko, n'izindi nyamaswa zitandukanye, n'izi ngagi za Sud Kivu tugiye kuvugaho muri parke ya Kahuzi-Biega. Ubukungu bwa ya ma province yose muri tourisme nibura ntabwo bwaba buri munsi ya miliyari 2 selo karikire zamaze gukorwa. Ubwo rero Nord Kivu namaze kuvuga abaturage bayo n'ubuso bwayo na Ntuza naho n'ubukungu ifite. Andero yibyo ifite ubukungu bwa agriculture na élevage. Imyaka yose irera, yaba ari industriel, yaba ari icyayi, yaba ari kawa, yaba ari itabi, yaba ari piretre, yaba ari artemisia. Twajya mu ibihingwa byose birera muri Nord Kivu, kuva ku birayi, bijumba, amashaza, ibishimbo, amasaka. Hakaba hari na tungurusumu yera hariya hitwa Ntuza nta mugenga. Iyo tungurusumu irutse gupimwa mu Bushinwa, basanga ko ishobora kuzajya ivamo umuti wo gukingira kanseri.
urumva rero aba investisseur mushaka kugira mubone cash zihuta no kuzajya gushaka imirima hariya intuza Ntamugenga hari tungurusumu ihera nziza cyane kandi ikenewe muri za industrie chimique, industrie z'intuza z'abaganga. Ibigori birera byinshi cyane mwa kiriya kibaya cya hariya kuva Ikiwanja kugera Ishasha, kiriya kibaya keramo ibigori byiza cyane kandi bidasaba strategie zikomeye zo kuhahinga, byoroshye cyane. Tugiye muri Sud Kivu, ni territoire, ni province plutôt ifite abaturage 8,800,000, ikaba ifite ubuso bwa kilometre kare 65 na 70. Muri Sud Kivu hakaba hariyo coltan naho, hakaba hariyo etain, hakaba hariyo tungsten, hakaba hariyo zahabu, hariya za Fizi, za Baraka, yewe na Minembwe. Zahabu ngo birahari, yarabonetse. Za ntuza za Walungu, yaba territoire zose za Sud Kivu zirimo zahabu. Nabo hari diama imaze kuboneka yo kuri province zifatanye na ntuza na Maniema, territoire ifatanye na Maniema. Harimo Kasegereti, harimo tourmaline na iriyo, harimo wolfram, nabo bafite petrole imaze kuboneka muri Sud Kivu, ifatanyije na ntuza n'ikiyaga cya Tanganyika. Yinje muri Tanganyika hakaba ariyo manganese, bakaba bafite nabo gaz metane nkuko no Nord Kivu nayifite, ko muri Nord Kivu ntabwo nayivuzeho. Mwakira kiyaga harimo gaz metane. Iriya gaz yamaze gupimwa ifite 300,000 miliyari ya metre cube ziri hejuru hari habita kuri Bay ya Kabuno. Iyo gaz ibaye exploité yacanira ibihugu byose by'Uburayi ku buryo yanasaguka ikagigurishwa no muri Amerika no muri Canada. Ni gaz ishobora kuzaba exploité imyaka n'imyaka, amasiècle n'amasiècle, kuko ni gaz iri naturelle. Territoire ikurikiyeho ni Tanganyika. Tanganyika ifite abaturage 2,282,000 n'abaturage 9, ikaba ifite kilometre kare 134,940. Tanganyika ikaba irimo nayo presque minere zose nk'izo navuze. Coltan irahari, lithium niho iri kabisa myinshi cyane. Haranavuze za Manono, za Ankoro, ukambuka zamuka Kongolo, irani lithium na lithium kandi ubu niyo minere ikenewe cyane mu mahanga. Hakaba ariyo etain, hakaba ariyo tungsten, zahabu irahari, diama iriyo, cuivre irahari, cobalt irahari, casterite irahari, tourmaline irahari, wolfram niyo badafite, petrole irahari, manganese irahari, plomb na zinc. Aho muri territoire ya Tanganyika. Donc ngiyo ama province aremye kariya karere kari muri Alliance Fleuve Congo, ku buryo M23 ifatanije na AFC, muri AFC nyine bakahereza aba baturage umutekano. Ni igihugu cyaba gifite minimum ya budget ku mwaka nibura nka miliyari 100. Miliyari 100 muri ubu bukungu buhari, muri lithium ihari, petrole ihari, cobalt ihari, casterite ihari, hari minere nabitse gatoya bitagivugwa cyane yitwa pyrochlore. Iyi pyrochlore iba hariya Inyanzare. Iriya misozi ababonye Inyanzare, iyo misozi iri hakurya kuyimanuka ukagera ahitwa Boalanda, ukayambuka ukagera ahitwa za Nyabiteja. Iyo misozi yose umanuka meme kugera ntuza ahitwa za Katoro, ni munsi y'ibambo. Harimo minere bita pyrochlore. Ubu ngubu niyo ikora muri aeronautique ya abantu bakora ibizafize. Iriya mitwe ikoresha za fize ikorwa muri iyo minere ya pyrochlore. Kera yabaga exploité n'abantuza n'Abadage, nibo ba exploitaga ahitwa Somikivu, ariko ura ruganda rwagize rurafungwa. Sinzi amanyanga yabayemo na Kinshasa, ibintu byo kurya za ruswa, abantu investisseurs barafunga. Ariko ni minere itaboneka ku isi. Pyrochlore
Pyrochlore ni minere ikomeye cyane muri iki gihe. Ubu rero mu karere M23 irimo izo minere irahari kandi ku bwinshi. Ni imisozi myinshi, ya misozi yose hariya za Gatwe ukamanuka hafi mbese umanuka mu karere kose kugera mu mugezi wa Rwindi ni Pyrochlore na Pyrochlore. Kandi kontra imwe ya Pyrochlore ishobora kuba yakora imihanda yose y'aka karere y'ama province, kuko ni minere ishakishwa muri iki gihe gikomeye cyane. Donc kara karere gakize ku bukungu bwa minere, gakize ku baturage. Rumva abaturage bari mu kara karere ka Alliance Fleuve Congo ni 1,817,817,516. Hakaba hari ubuso bwa kilometre kare 746,651. Rumva ni territoire nini cyane, ifite abaturage, ifite ubuhinzi, ubworozi, ifite klima nziza cyane, ifite amaparke agomba gusurwa. Ikibazo babuze ni imihanda, kuko imihanda iheruka mwakira gihugu ku gihe cy'abakoloni, yaba Mobutu, yaba Kabila Pere, yaba Kabila Fisi, yaba Tshisekedi, nta numwe rwakora lancement y'umuhanda numwe. Murabizi ko abanyabukavu kugira ngo baje i Burundi baca mu Rwanda, kuko nta muhanda uhari, urahari ariko ntiwigeze ukorwa, uciye mu misozi ya Ngomo. Abaturage bose bagoma iyo bagiye Beni baca mu Rwanda, bagacara Cyanika, bakagenda Ntungamo, bakaza guhinguka Ikasindi, nibwo bagiye Beni, kuko umuhanda warapfuye hagati ya Goma, uciye Rucuro ukazamuka Rwindi, Kanyabayonga, Kayina, Lubero, kagira Butembo. Ushobora kuzakora ibyumweru n'ibyumweru. Ari nabyo abaturage bakeneye, niba M23 ishobora kuzabatabara wenda ikabibuka ikabakorera uwo muhanda, byaba bibashimishije cyane, kuko leta zose zarabibagiwe. Uvuye nk'ari ya Nyanya ugaca ukagenda zaba Fasende kugira ngo ugere Kisangani, nta ushobora gukoresha mu modokari umuhanda uhari, ntago byagusaba n'iminota 30, ariko abantu bakora ibyumweru bibiri kubera imihanda imeze nabi. Leta ya Kinshasa yabibagiwe, nta numwe ushobora kubona ukuntu yakwinyagambura. Nguko ukuntu aka karere gakize, abaturage bafite nibyo bashobora kujenera, ariko byose bikaba byibwa n'abayobozi b'Kinshasa bakoresheje Abashinwa. Ubakoresha none n'Abarusiya, kuko ari amakompanyi menshi y'Abarusiya ariyo, ariko bakaba exploiter muri illegalement, bakoresha iterabwoba yari amagroupe armé, kuko niyo abashigikiye. Hanyuma nyuma yabyo abaturage bakabatera ubwoba. Ubu hari kakao imaze kuboneka hariya Intuza Beni, hariya muri vale ya Ntuza ya Mayangos Beni. Iyo kakao bavuga ko irimo umuti ushobora gukiza indwara zose zirebana n'ubwonko. Alors iyo kakao iri kuba exploiter na ADF Nalu, ariko hari amasosiyete hari y'abantu bava Kinshasa igura bakayitwara ikajya i Buraya, ariko abaturage bose babateye ubwoba kubera terrorism iri kuhabera, kumbiri gukorwa kubera kakao iri hariya. Hari na kakao irutse kuboneka Walikale, ubu isigaye igurishwa hano Goma. Iyo kakao nayo irimo umuti ukomeye cyane, kandi akaba ari bio, ku buryo itangiye gukorana za shokora. Ubu hari za shokora made in Goma, hari shokora made in Beni. Donc urumva na karere gafite ikintu icyo ari cyo cyose. Hari imigezi ikomeye cyane ishobora gutanga amashanyarazi ashobora gucanira Afrika yose. Kuba ufashe umugezi wa Ruhuru, ugafata umugezi wa Mweso, ugafata umugezi wa Ntuza wa Rushoga, ugafata umugezi hari imigezi minini igiye ikagera muri Ruoro ikaba Oso. Imigezi minini ishobora gukora amashanyarazi ashobora gucanira Afrika yose. Ibaze nk'ubu Matebe iri gucanira Goma, kandi Matebe ni akagezi gatoya irakaku, ni akagezi gato. None ibaze rero amashanyarazi yava kuri Rushoga, amashanyarazi yava kuri migezi ya za Ruhoro, ibyo byose biri non exploité. Ni nka ubushyo butagira nyirabwo. Ubwo rero nyirabwo atangiye kuboneka, twizere ko azabukoresha neza, maze abaturage bagahumeka bagakira dictature ya Mobutu, abazahaje ya Kabila Pere, ya Kabila Fils,
ya Tshisekedi jemo n'ivangura ry'amoko ritigeze riba mwa kiriya gihugu. Ubu umuturage wese amaso ari tourne vers AFC na M23 mu bitugu kugira ngo babatabare barebe ukuntu babona ubuzima. Murakoze cyane.